Itulah. Mana besar sikit kot. Oh, 76 lah. 76. Haji buat lagi. Dapat tahu. Pastikan semua dapat Yasin ya. Dan kita ada baca Yasin sebanyak. Siapa yang dah hafal, alhamdulillah lah. Tak nampak? Halus. Tak nampak? Boleh buat kita mudah kan? InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Awal bermula dengan bismillah, selawat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan daripada rahmatnya dapat kita berjumpa di rumah arwah Wak Sipun dan dia diketuai oleh Wak Hamdan serta ahli keluarga, Kak Nah dan adik-beradiknya. Dan begitu juga saya hormati kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pada hari dan sekalian. Pada hari ini tuan rumah berhajat untuk kita sama-sama tunaikan hajat tuan rumah, iaitu bacaan Yasin, tali arwah dan doa selamat Syakban menuju ke Ramadan, insya-Allah. Dan Ustaz ini ada senarai nama-nama arwah yang kita akan bacakan nanti, panjang ni ya. 3 helai je. Masya-Allah. 3 helai. Tak apa. Dia dah buat preparation ni, bagus. Okey. Tu yang pasal boleh baca. Jadi arwah-arwah yang kita akan sampaikan, kita sampaikan pahala bacaan Yasin dan doa nanti, iaitu kepada arwah-arwah Haji Sipun bin Osman, Naim bin Sipun, Ibrahim bin Omar, Azman bin Ibrahim, Adnan bin Ibrahim, Sulaiman bin Ibrahim, Samsudin bin Ali, Muhammad Haripin bin Surib, Ahmad bin Kasim, Ahmad bin Aroh, Ishaq bin Tukiran, Abdul Rashid bin Jamal, Haji Selamat bin Abdullah, Zahar bin Sar, Haji Taib bin Haji Nasib, Muhammad Toha bin Haji Bakar, dan Allahyarhamah Hajar Rahmah binti Mak Dilu, Ayati binti Naim, Ramlah binti Abdul Rahman, Aminah binti Parman, Hajah Tumi binti Hamid, Esa binti Haji Mukri, Hajah Mahwanah binti Haji Taib. Dan begitu juga ditiniakan terutama kepada keluarga kita yang telah pergi mendahulu kita, iaitu ibu bapa kita, kaum kerabat kita dan seluruh muslimin dan muslimat, insya-Allah. Al-Fatihah wa Yasin ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat kafati ammah
وإلى خادم النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل وصحابته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayat maksud. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya minta tuan izin tuan imam untuk saya bacakan doa ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma bihaqqi yasin wal Qur'anil hakim wa biman ikhtartahu bi risalati wan nubuwah wal wilayati wal hidayati ila siratin mustaqim. Subhanal munafisi an kulli mahmum, subhanal munafisi an kulli ma'lum, subhanal munafisi an kulli madiyun, subhana man amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij 'ala humumana, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tundina biha min jamil ahwali wa afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutakhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha asal wa ya min jamil khairat fi hayati wa ba'da al-mamat. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i a'la ila yaumiddin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta salisal ardh wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Ya Allah, terima dan sampaikan hadiah pada ayat Quran iaitu Al-Fatihah yang telah kami baca, dan pada selawat dan salam kami ke atas guru kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi sekalian roh dan nabi dan rasul. Selawat dan salam ke atas kaum kerabat dan keturunan mereka. Ya Allah, terima sampaikanlah sedekah pahala dari ayat Quran yang telah kami baca, dan pahala bacaan tahlil dari la ilaha illallah, khususan yang kita niatkan tadi, dan begitu juga ibu bapa kami, datuk nenek kami, kaum kerabat kami, kekasih kami, rakan-rakan serta kami, guru-guru kami, dan setiap yang ada beban hak kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang lemah tiada daya kami memiliki hajat yang dan keperluan, ya Allah.
Penuhilah hajat-hajat kami dunia ya Allah, hajat-hajat akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadilah penghina ini asbab mahfirah keampunan-Mu ya Allah, demi cinta-Mu kepada kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa menyebut nama Mu ya Allah, walau dalam masa susah ataupun senang ya Allah, demi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami muhibbah agar kami sentiasa rasa cinta dan sayang kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mula kami sentiasa berselawat ke atasnya. Kami hamba-Mu yang fakir, yang miskin, yang lemah ini ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami dan akidah kami keluar daripada ajaran-Mu ya Allah, saat mana kami sedar tidak sedar, kami mohon ampun dan maaf ya Allah. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Engkau yang tahu segala-galanya ya Allah, yang maha menyaksikan semuanya. Kami sedar ya Allah, kami manusia biasa tidak dapat terlepas dari melakukan dosa ya Allah, dan Kamu tidak putus harap untuk sentiasa mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah terhadap apa yang berlaku kepada kami ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami tidak tahu keadaan mereka sekarang ini ya Allah, sama ada suka ataupun duka ya Allah. Kami pasti mereka menunggu-nunggu doa dari kami ini ya Allah. Jadi itu Kau ampunkanlah dosa ibu bapa kami, dan begitu juga arwah kami niatkan tadi ya Allah. Ampunkan segala arwah-arwah ya Allah, dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengajakan, dosa yang tidak disengajakan, dosa yang diketahui dan dosa yang tidak diketahui. Luaskan kubur mereka ya Allah, terangilah dengan cahaya-Mu ya Allah, dengan Engkau biarkan kubur mereka dalam kegelapan ya Allah. Sekiranya Allah masih diazab ya Allah dan disiksa ya Allah, hentikan azab itu ketika kami membaca doa ini ya Allah. Jadikan kubur sebagai tempat untuk mereka beristirahat ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai salah satu taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jadikan amalan baik arwah-arwah sebagai sahabat dalam kubur ya Allah. Masukkan mereka dalam syurga dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami anak cucu jiran tetangga yang sentiasa mendoakan kesejahteraan arwah-arwah, khusus arwah-arwah kami sebutkan tadi. Kepada yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan pada diri kami dan semuanya, agar kami terus beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul wa'fu 'anna. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan akhir yang baik, dan kami melindung daripada-Mu daripada seburuk-buruk usia. Akhirkan umur kami agar kami taat kepada-Mu ya Allah. Akhirkan umur kami agar kami takwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan amalan baik kami sebagai penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Kami takut mati dalam kehinaan di hadapan-Mu nanti ya Allah. Kami takut mati dalam keadaan sempat bertaubat kepada-Mu ya Allah. Kami takut mati dengan membawa dosa-dosa-Mu kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan dikeluhkan lidah kami ya Allah ketika sakaratul maut mencabut nyawa ini ya Allah, agar diringankan mulut kami untuk mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika di saat kematian kami nanti ya Allah, agar kematian kami dapat syurga-Mu ya Allah. Kami mohon Kau ya Allah agar diberikan petanda sebelum kematian kami ya Allah, agar kami sempat bertaubat kepada-Mu ya Allah. Andai kata hari ini kami pasti wafat ya Allah, dan terakhir hidup kami ya Allah, kami mohon ya Allah, matikan kami pada hari Jumaat ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami pun berlindung dari azab kubur yang menakutkan ya Allah. Kami tidak mampu menangsi azab kubur yang dahsyat itu ya Allah. Disebabkan kubur sangat bersisih tulang-tulang ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk menjadi diri kami untuk masuk syurga ya Allah, dan ketakutan untuk ke neraka-Mu ya Allah. Semoga Engkau senantiasa mengangkat kami al-Qur'an dalam kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syaban ini ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan nanti ya Allah, bulan yang mulia dalam keadaan iman, kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, kuatkanlah semangat kami untuk berpuasa
bertarawih dan membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Tuhan kami, banyakkanlah mulut kami untuk bersifat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran dalam ibadah sebagai persiapan kami di bulan Ramadan nanti, Ya Allah. Allahumma ansur ikhwana muslimin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, yang benar, dunia ini sudah tua dan goyah, Ya Allah, dan jadimu tentang kiamat ini sudah hampir, Ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk berubah, Ya Allah. Ya Allah, terimalah doa ini, Ya Allah. Ya mendengar bicara kami ini, Ya Allah. Yang mendengar doa dan amin kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mewakili tuan rumah berterima kasih pada hari ini sekalian dalam menyampaikan niat dan hajat tuan rumah. Alhamdulillah, inilah kemampuan kita, ikhtiar kita. Mudah-mudahan apa yang kita minta pada hari ini, amalan kita didengar oleh Subhanahu wa taala dan mengangkat doa dan amin kita ini, insya-Allah. Mohon maaf dari saya dari gilah dan bicara yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jom makan ke? Ada makan ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semua jumpa sana ya, sebelah ya. Ada jawab makan sana. Silakan. Ya. Oh bira tuh. Arwah apa sih? Ya? Tak. Saya biasa je. Oh ya, saya baru.